Anyang laki din! Onya, kaya't mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, anya ti basol ko ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. Mayatlat ta, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak, babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y ammo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gapgapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din. Aya, bakit? Adalaang man di dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitak idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya di nakita yung nanang. Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak tinakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at man awak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kinidyan. Imbagak ngarot kinidyan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pay lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagam bakit? Amumut ajak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka.
Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtalna ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba na? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Hindi bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, din pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansa kan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kiti agarami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti dito English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti isursuro ka subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit. Ti aging lays. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao ba kayo? Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan ah. Apay, di mo pa'y lasinardangan. Nagmayat aluklukwan ba kayo? Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan la. Jay English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat nalaang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mo ti kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mo't asurwanan. Unay kakit din ayan bakit. Anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko lang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang nga amo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayan. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Mayat may. Ti kukuya-kuya.
Wen paray, pariirak man. Ta nagpudot ito nagtibalay may. Nakainumak basit, pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka paray. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta paray? Naglastog kayo ti pa nagkita kay. Ay, saan paray? Impluensya lang, ti arak na ita paray. Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging gaita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa sasawam. Inakayaban ng uncle ko sipnyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anorid noray. Ada bang gulgulo keng kawan? Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog ka itan ang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya ngay tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umay lang agistambay bakit? Itemplamang kit iti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, sige agad dimot. Wan! Umay ka na! Addan! Ha? Addan bakit? Anya ti addan. Sige ba ka Umay ako ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang kal, isunan dahil ta. Kita ang ti panagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlimang ng armas na. Kitapay ko man no ada ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang kal? Kabuteng ko. Padaya kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh! Jan! Si kamad kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka la asino, bituge mo nang kan. No.
Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsanggal. Kat English mo to na. Anyat li English ti danugang ka. Apa damagang ka na kayang gal. No fighting. That is bad. No. English mo nun dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apa di mo imbagaan. Ay, mali. Apa di mo imbagaan na laing magkayang nga English dahil tao. Tay nalak kumamot tay daan alibrok iti English. Apa nga nagatras ka matan? Ay, narigat ag English barok. Agdaringungwak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman di kapit barok. Ang mga nulumamiis, itakan. Nya ka lagi din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigrigat ang English. Nakapuyak di tama ng panahon. Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agbusog ka ana imbaga, sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa day ta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Umuna ka latan, wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ije sa led bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tainak agdigo san, wan. Nay, nakaisam gamatlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay, amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo kadimot lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Saryo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig, saryo. Anya, rabrabi eh. Pagpaparot ka iti buok ti kilikilay. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dahito yun Manjak. Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talaga nga dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Wala. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ang ti agsurindar pari sa riyaw.
Nagadot ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakalukluk mag. Ay ano sa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintas latan ni bakit mo, paray. Nalakalang sa kuntiagan anos, pari Jess. Di mo ngamin ammo ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay kan Papanantaya. Mapantan ijay silid Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umay kan ko nakmat. Aniko. Apay ngagkudot ka ngay. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw ngam. Ay! Rima bakit? Simang petakaon. Di nakasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, Sairo. Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki. Day talang ngipan mo tinapudaw. Ne, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka, Sairo. Di ka kaya't ang makita. Panaw. Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kayat ti agawid di jibalay mi, nanang. Kayat dapay kano ti agnaw di ti balayo kanitatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak niya. Kayat na kano di ti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda da dito'y balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtagumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Kagurgura nak langit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yasidag mo man taping-ping mo, lakay. Apay tiping-ping ko. Basta yasidag mo. Sige. At tiping-ping ko, bakit? Ay na, kaslaman sanas tiping-ping mo. Anay ko, nagsakit! Apay kinagat mo tiping-ping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaon dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit ati masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabaalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manja. Ay na, agindi di ka pa ilaang. Basta, manja.
Ay, hay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, Saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo umamangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa balilangan na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dinungay nga ruti pangalaki tinalo umamangga. No kayat mo, jailangan nalo apapaya. Manjak! Nalo aguyabano. Manjak! Nalo atis. Manjak! Nalo abayabas. Manjak! Nalo santol. Manjak! Nalo kaymito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak analom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapangpanganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa ikat matayan tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaar ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado a paginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakin ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpat kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inak sa pulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko na mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulam pa yan ka ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurong tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan.
sariyo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawi akong dayta sariyo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, ah? Saanan lakay? Saanan? I love you lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya, Makakapkapiak nga men, Lerma. dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya, Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti gagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. anya. Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan ati kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita mat, my friend, sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? Wen, my friend. Agree. Kat no kasla aglanglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam Bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan mo agtinag to iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundaw. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Dineng. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Resyak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kurso na samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton kini Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Jacket ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan Lerma. Pagawid mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tan tiropa na no kasta. Iso nga rod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tan ti panagrupropa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Sa anak nga rod nyagbayag. Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Saan inuti pa panam, tamayak, Mike? Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak!
Ala, agawid kanta ni, agungutin ni nanang ko. Kun na lang dayta, Lerma. Anya, agawid kanta ni, makaturturog akmatan, bining. Saan kuma natangken ti ulong? Ay na, awan babain mo, bining. Nay, apay anay bagam kanyak dayta manang dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain deta nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalaysa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak dayta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman ak abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito balay, samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuakan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga bagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagtiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaengain no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakaporma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talang, my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahal ka din ti ulaw, my friend. Amo mo tapagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor. Traidor da di ataaw. Asino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta. Gapot agdatdaton mat gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di ataaw. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan day ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining
Di ka man umay dito'y balay, taawam mo laeng sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't taday tala agbarbar ti aramidam? Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwana nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka met amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka anabartek ngagdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape di balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpasumat ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka lang makikapkape? Sikati kayat ko apara iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaon na kenkwana. Ay, uway, Nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawa, nana. Agayan ayatan da Lerma ken Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas na lang ang agsangit biling. Agayan ayaten dalir makin Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man ngagsang-sangit. Anday ko. Hindi naanog mo matintingiwat ko, tatang. Gunggunam. Tatang. Nakalaslas-tog ka ngagsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo ta nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggunam, Bining. Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Kita ti manugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawam manan ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Haw, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, korso na damay ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo. Baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko amabalin alabaan. Kasanaw, ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol amanugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kita ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaon dar aramidin na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manen ipag Carol tinakita yaw.
Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila, isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni Nanang. Di kay agpungtot tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni Ipag Carol dito'y balay. Anya kumagay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakit-kita day tangar aramiden na, Nanang? Oh, day talang aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramiden ni Ipag Carol, Nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamog ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan, Nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay, salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta karaw. Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si Kamit Ngayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusen ni karaw. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day di akaraw. No apeng ay supay lang tinasawa ni Ruli nga anak kaw. Nagsingpat mo ti Carol na napasita. Awan mo ti madingar aramidan na. Di mo man isakit day di ababaay, banay? Agburburok ti daraken ko ana. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kayat ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak ngagbuybuya iti TV, Nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay karon. Diyak to payagbuya iti tifay, pasayang ti kuryente. Nanang. Ala, idapam day ta tifay, no di mo kayat nga idapak ti biyagbaw. Nanang. Idda po akong ti TV. Nagpuskol mo ti rupa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka adunya ngagboy-boyay ti tifay. Pasensya kayo, Nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din, Nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugok ni Carol ngay. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, Nanang. Agasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tivay. Anya? Ibaga na pa'y anagrawotak amangan. Imbaga ni Carol day ta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsilpon kar aramidag. Saan la day tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y, Nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawak ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak tikasta. Kat na ikamkamang laang. Ay, nagsakit ti panagsasauna kanyak anak kaw. Nanang. Ay, papanawo mo dito'y balay tayo na iya babae, anak kaw. Ay, apa yan? Nagsangit kayo mutoy. Nagsakitan ti barukong ko itar-aramidan na anak kaw. Saan anain kalintagan, tararamidan na kanyak. Nanang. Kugtaran na pa'y tisakak ngagboy-boy ay titibay. Anya? Wala na kaw. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lakuman. Anya ka din day ta ngay, bagbagayaw, Nanang. Wan, matayak lakuman. Tawan matlat mangisakit kanya. Ha? Ay. Hanya ti naramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Sigurado asaanin nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita.
Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas ti ugalim. Kabusor mo ni Carol nga wan mat ti madingar aramidan na ken ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makitam. Anya, Tiyawanan ba'y na Carol? Nagihimasmag ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan aginamurak iti nagadwa silay? Nay, apay abuy-buy ang inyo mat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mo't anaapektaran tiyawanan bay na babae. Kasano ko maamaapektaran? Kat naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo kat 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-adnan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mana, ano sa munti ugali ni Pasita, Carol? Sumanaaw. Mawatak, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kama Amang ano nagapadan kini Pasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Agyamanak taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga. Di mo latan ikaskasaw ni Nanang Yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang ngay Pasita. Amok binignaw. Anya ti ambaong Pasita. Paggagartamam ni Carol niya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kini Carol. Agasam, nagmayak ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni Pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, Pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, Pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sus. Di mo man idanggi-danggil day sa barukong mo, Pasita. Kayang bain ka kumamay. Naggagit ka ret. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan mentlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan kayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita, anya mananday ta. Ay, biniglaw. No kayat mon ti matay. Si daam ti linuto ni Carol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan. Tapno matay tayo aminan. Kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan day ta pa nagsasaom, Pasita. Talaga mag. Amok ti panunot day ta babae. Tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida, tanay, mabisin account. Ay kat makamo ka. No matay ka. Itabon mo ti bagay nagmaymaysa. Anya? Amok a pamardaya lang ter aramidon ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso ang nagalas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman takas ta ti kapanunutam, Carol. Nagsingpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly.
Inak mangisagana iti meriendaem. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kapailak mo day tang aramiday. Sikakit di tirumbang nga ginana. Apeng inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Di kay madanagan. Tas sukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak namin iti sabon. Iso nga inaramat ko pailaang ti sabon nyo. Agrason ka pa ilang ababay. Naglaing ka sumumbat. Nanang. Apay, lumaban ka na. Kabailan na kaun. Saan, nanang? Saan ka lumaban? Matlagayam. Ala, ingka gumatangan iti sabaw. Asukat ti inusar mo asabon gaw. Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang kan ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kanina ng ipagkarol. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpet ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. Ay! No na ikamkamang kayo lang. Agriing kayo mo't itinasapa. Tapno addamet matrabaho yaw. Saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw. Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpailaan nagtabaaw ditoy, saan ka paila bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot ya sinagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabailan na kaun? Nanang. Agsao ka no kabailan na kaun, Carol? Si kalangaroden tinay kamkamang, naglaing ka pailang arumasaon. Husto, nanang. Dinaklapdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngam sakbay apo manawag. Daytoy pa'y ti parakan ka. Ay, ang naikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnakam ka. Ayan na. Kalbun ka ikaw. Hindi nakpungutan. Anay kawan na. Gunggunam, pasita! Dayta ti maganap mo! Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uray asinaw, mapunwan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiti ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaang nga kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. Anya? Himanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Baliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastante pagpakitam kenkwana. Anya laeng nga ti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, binigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inak agkid daw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Sa iraw, akatugangan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Nakitam dyan naragrag akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita day takwarta manaragrag pasyo. Anyalakit din nilitang. Damdamagak laang nwada nakitam akwarta naragrag dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan. Anya pa nakitkitam kanyak pasyo.
Sa anak nga honest? Ha, ibagakan ka ano ada nakita ngam awan met nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat, katkas kalaag pabason. Anya, ay, ini ka manin iti sabali kay papanan ti imbagakan ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kaya't nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya, Nanang, Nay, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya, sapsapulak nga mintay timbak ang mapukpukaw, nanang. kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw atimbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Oray maputin amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? Adday ta kayo manen, nanang. Saan kayo apababasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta anak ko. Nanang. Imbagla nga igatang nyo iti sidaan nyo kinitatang. Ala, mudo nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan mi kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anya laki iti dagiti karuba nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito paraangan yaw. Ay, talaga masikurana ka nanalitang. Anyat pa kasi kuram aya Manuel. Ay, nabanog ako na talaga nanalitang. Ay puisit ka, nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karuba nga daaso na nanalitang. Apay aya? Abay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso da kita Manuel. Tuwin, nanalitang. Dahil ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga aggaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y la maustel da kita nga asaw. Anya? Ay, madiday tang ibagbagam nanalitang. Mayat Manuel, puno mo ti bagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mo't adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom nanalitang. Kastoy ti aramida Manuel. Ako pom amin dagiti arugit ti aso ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? apay nga ilitang. Awan matan tinabati akanak. Mabisinak pa'y mata naggapoy jay talon. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya, napanan nga ro jay kanak ngay. Mga no kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya, kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Kat dua talang matngag nana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha? Mga no kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta. Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing kang agbutot? Ayan nga lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusab ka nga maid iso anagado ti anak ta. Anya sarabusa ba sasawam nita? Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatin ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso anapanak nagkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa, kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatang yaw ta naibusan iti makan. Mala, dispensar nanang. Nagrawat ka mangan. Ngamde ka mat lumuklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat araramidam pasyo.
Grabe eng, nga maagkot ko ting ka pala dita aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, klitang. Dayta ngamin ka, tadi mo ammo ti pangikab-kabilam iti walit mo. Awad ka ti ammo malaklakayan na. Anya man dayta nga ibagbagam litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad ditang hiwat mo. Usaram ngamin dayta matam nga agsapul ah. Saan kat aday tangiwat mo? Sa anak mo't nagsasaw nga agsapsapul Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyaw! Apeng aglaw ka nga ilitang. Ibagamkit din asyak ti sumadao. Kayat mo, tadut-dutak day tadilam kat ipasidak ka dagiti aluti eh. Ayan niya lakit din nilitang. Makarangrang day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti pa nagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan ti nasakit ti pa nagsasauna. At daya imbaga ka makapasakit itirik na. Agulbod ka pa ilang. Uray matayak ita no jak nangagdagiti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kanlitang. Naglaing ka makiapa. Kasta gayam Anay ikaw. Apay nga katus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaing ka makiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya man ti pa kay naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analainga ka makiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay netari daw ti silidta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Ay, agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman mat, litang? Ni Manuel Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasipiman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din ayalitang. Kumkumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita ka. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at araramidam mat mait. Agungungot ka manang. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid na karudan. Agungungot kayo matan. Babiit madlaang mait. Nay, apay nanang. Masigug kan sa manad. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day tanga anak mo Naglaing kayo nga garamin iti ubeng. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang, kita man day talang mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mo. Day talatan agar aramid iti ubing ti amoy yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanay, sabali pa yan ti payud mo. Naangdod ka. Naangdod ta payud mo. Ingka agdigos, mait. Siyak ti naglutaw, naglaba, nagdalos kan aminen at trabaho diti balay. Anyat aramida mo, nanang. Itupak-tupak mo matanda gitiin inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarabaya, Fina. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Kwarta? Ahay, mudtoy adagos ti kwarta, tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin, kat saan kayo matan nga agregregla, nanang? Ay, wen gayaman niya. Ay, inakgayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay day ta anak kaw. Earphone, tatang. Ha? Saan ka din nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo. Kit aramatin nyo, day ta earphone. Tapno saan nyo amangag ti boses ni nanang? Wan nga paiso anya. Mayat day ito yan napanunot mo. Makarengrengag paiso ti boses ni nanang yaw. Masyanak nga rod kada kayo, tatang. Isu agim matangak iti earphone nga usarin nyo. Ay, agyaman anak ko Dakkel ti may tulong day ito nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubaya, Manuel? Isulat tananalitang. Inaldaw at tangagaburak iti rugit ti asaw.
Di mo pa ilakot tiliwan dagiti aso taing kailako ka dagiti mayat a gumatag. Anya? Wan, kasta kaagpaiso ti Aramido Manuel. Hay, di pa ilakot maustel amin dagitang kakasaw. Ay sus, dakas day tang ipagbagam na nalitang. Dakas tagilunawd. Ay mayat Manuel, anya kuma. Ha, di na pa ila makimat tapno malpasan ti amin. Pasyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutwak a manok. Ibabaon ka, Pasyaw, agtignay kan. Nah, di nakit din song batan. Nah, di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga iterapon ka. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di ka mat sumungbat? Anay ka. Apay nga gatos ka ngay. Naguyong kamateng. Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutwak a manok. Anya? Sikat ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay. Hoy, Pasyo, di ka pumanaw. Ibabaon ka. Salbag kalaklakayan. Siyak man langan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato mat dagiti naganus a bulong. Nanyamot nday ti apon ti marunggay. Nagado ti napo ti dasagana. Ulyek langan. Tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko. Naspak ti sangaan nagbatayak. Kat nasugat anay ko. Anay ko, nagsakit. Ay. Natudok mat nagpaisunday tapatong mo, litang. Ay di nakbuya na kasta pa siya. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa amot tintin nasugat kanyak. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrumwar di tangiwat mau. Dakas mat ti mapasamakan ka. Pasyo. Agsingsing ba't ka, litang? Karma ti awag iti dayta. Anya pa ilatir aramidam. Itaray na ko ni di ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan. Tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akon Pasyo. Agsingsingput akon. Very good. Mala, kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay ste, day tanatudaw. Ala, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.